Nani awezaye kukugusa? Hakuna. Maandiko yanasema watainuka kwa njia moja, wataondoka kwa njia saba. Na Biblia inasema upande mwingine ya kwamba hatutakufa, tutaishi ili tusimulie matendo makuu ya nani? Ya Mungu. Kwa sababu kusudi kubwa la Mungu kukuweka ili usimulie matendo makuu ya Mungu. Hebu unapofanya jambo lolote Mungu, hebu shuhudia wengine, ndugu yangu, wahubiri, watangazia ukuu na uwezo wa Mungu uliye naye. Ndio. Mungu hawezi kukua ndani yako kwenye maisha yako kama ushuhudia anayekutendea. Amina. Nasema hapo mbele kwenye mstari ile, atakayeogopa au kinionea aibu mtu yote mbele za watu, na mimi nitamwonea aibu siku ile mbele za malaika kule mbinguni. Kwa ili ndugu yangu mpendwa, uwe jasiri, ili ndugu yangu uone matunda siku moja, ili uone ushindi, ili siku zote ujenge stamina za kiroho. Shuhudia wengine ukuu na uwezo wa Mungu. Amen. Kadri jinsi unavyoshuhudia ndio inavyokukalia wewe. Usijaribu kusurutu kumwitaja Yesu kwa uongo. Kama unavyosema wengine, njoo kwa Yesu anaweza mambo yote, njoo kwa Yesu anaweza magonjwa yote, njoo, lakini unamkuta fulani amekaa tena. Sasa huko wafanyaje tena? Tumesema Yesu anaweza kila jambo. Bwana asifiwe. Amen. Jamani, Yesu anaweza kila jambo, ni kweli, lakini watu huogopa. Usiishi na oga, usitembee na nidhamu ya oga katika Kristo